nalango sa mela voto autura ni tailebu ngoma awai tu ngai malake raki ando talita wale mundu warra na radio fijuan nanto bibi ya wasare motivu ya mai saru lotoka ando talita kana warra na radio fijuan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando talita kana warra na radio fijuan ndo moibi na radio fijuan nanto moibi tinabonga ni BNN. Ni sambul binaka si koyongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku ena mbongi ndai rote ni basa uluka dio na pasyente ni ngoni buli ena nonda bonua era sangu ni ango ni balangi ni mberni randolo makani na ambaki tini kapa ngoni tukutuku bandi taka Rosie Akbar na minista ni mbula ena ngauna sebukina na wellness program ena university ni theba ni Pasifika ngoni tikina kawaiti kina na ministry ngoni ndore bandi ndiki ena maksauti Weir na ngoni buli tiko na mbaki ni nonrambula ena malio na mbaki tinika tolu kina tinika vitu ka kune kina ni 5 vitu na pasyente era sabanga taka na wainganga tinika rona pasyente era baka tabako was sanga ka walu pasyente era sabe ya dobi ni mber na mbaki tinika ba ka ruwa sanga ka walu pasyente era libu sibia wande tako Akbar ningo endore tikina endondonu menabanga ritotolo na kene wali Sianga ni siama na mate walu ena nonda bonua, kina mate ni tu, se kine songo ba politiki na Fiji first. Ngone tukutuku e taka na ililu ni mate ni walu ena nonda bonua, o Rear Admiral William Opoto, ena program ni For the Record, ena FBC TV ena mbongi. Taka na tikinongo o na Opoto, ni oti na nonda toka inaka na itoni beisanga, ni siama bolega sar na mate walu, kina mate ni tu velu taki, tiku ni kuwa. E kai ni tu na ngalala, kina ndondonu bua entua na linu bonua me tonga na nona ndingi se odei era na numa me liutaka na mate ni tu kango enduna tikina e rokoba na mate balu e bandita ka telangao no poto e na mbongi ni elewe na to mandatu na Fiji first ia sa pa dingu maikina ka senga ni keni balembale ni na toko na tiko na songo pakakina na mate ni tu na mate balu e na senga ni totaka endua e na toko na nga na nona ndingi na lewe ni bonua Tegibutagan ni kuwa na ililu ni mate ni tu vorenge mani marama na nona sikoba kandola babutale na kornibuli era bakadadani ena tangilamba o Winston ni kuwa etiko meikina ena kornibuli na Nayala High School ena voliku ke teilebu mani marama ena kiana laki ndolabi endo na kornibuli ka bakabinakataki ni oti na kiana bakadadani mani tangilamba Winston ena baksauti rote ni tolu na rau basa bulondulu na dola na ilabo e pangata na mate ni tu membaleta na pakabinakataki ni balnibuli bongo rote ni ono sanga bulu bakadada na ngoni buli era buli da na leso ni buli tara pakakina na dula era pangata na balnibuli bongo me paka e panganditaka na ililu ni kornibuli obileame takala era buli ena kornibuli ongo na ngone maina tini kandu na koro ena loma ni tikina o inimbuka katiko ena runan rau bakadada na kenre wilwili Kina ngito, wakandita ko John McKee nandori babulidi ni timi ragabiti ni kalima ena nanda bonua. Ni wakadanga utiko ena ngaunongo na vital noa ke ina rugby unioni ni New Zealandi ke rawa ni rosota na Flying Fijians ke ina All Blacks ni mberna sotsota ni burubura ena runundolu tinikathiwa. Maitha bekiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri eronio na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke ina Mbula FM. Ni pwedeng binaka. Korobur lebu, do aleke na stesen na Bula FM, do aleke alanga na yawa na isala bilaw. Bula FM namba 2 na sere. Dadang ko pinesi wa bo ngano ni bukete lebu do tal takawali una warong na Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na sere. Bula FM namba 2 na sere.